Tidiangi juga pungok madasar bakong ngajuari isang milu menyatuayang ring raginane mangkin satuan pas tekenang banjuarine nekeng hati. Sampun berpatokan pada naskah niko bisa diimprovisasi. Nggih. Nah, sedereng lantur. Bentar numun meraken. Bentar. Bentar. Saya contoh hal Pak isi. Contoh yang. Nah, ibu-ibu sareng sami iki kane kebaos proloh punika ritat kalau ibu-ibu jagi tampil sehingga jendering kabupaten duaning titiang sampun sering selami 4 kali perlombaan pun kirim kabupaten titiang sareng rike selaku panitia diminta bantuan ngenterang biasanya gitu. Nggih, ngenterang nak masakwa makanya jek panggih model satu kene model satu gitu. Kengkian nak mau satu, kengkian nak ngurangane kene, nggih. Niku wonten kata proloh. Tidak kalau niki ibu-ibu lomba, mic niki dumun, nggih. Pertama, penguasaan mic, nggih. Penguasaan mic. Tangan ibu puniki kedua-duanya harus bisa digerakkan, tubuh dan tangan mantan, mulut tetap ada di mic. Nggih. Jangan sampai tinggi kan. Nggih, niki ampun masih bas caklok niki mic kan. Nggih. Nah, nika sampun nggih, penggunaan mic niki penting. Nggih, nika. Kadang-kadang ada ibu-ibu karena saking ngasihnya operating niki mic kan rumuange bilang yo kan. Dekat-dekat ngene niki. Nggih, iki ragama satu niki kan perlu kayak drama. Nggih. Kan perlu bergerak berlebihan misi ulung ngelbau misi ulung kono masuk coba niko dan perlu itu tidak dibolehkan karena kita menggunakan mic berdiri dan mic niko tidak dipegang mic sekali niki sampun dendeng provinsi kabupaten sekali niki karena yang sampun ngangin mic berdiri sekali niki irago akan bebas menggerakkan tubuh. Niko kebaos wiramo, wiraso, wiraga. Yen wiramo kelemutan ibu menyampaikan satwa niku nika. Yen wiraga gerak tubuh, ekspresi. Nggih. Wiraso niko kembali ke ekspresi mah. Nggih. Nika. Misalnya ibu jagi ngawiten mas satwa medal saking gapura utawi panggung puniki pastiko sampun ibu-ibu jagi menjalan. Nggih. Yen ibu jagi-jagingan proloh iki dados. Proloh niku dengan nyanyian. Misalnya ibu pakai pupuk. Cerita iku men suge men diwas sane kado solah kemotungkangas isugeya culik gating tiwas iku solahnya neng sadu darmo durung bu nika wastana prolo tujuan titiang ngaturan ibu-ibu sekali punika ingin ring sejeronan iraga lomba bu nggih pasti konti marokan ngomong boleh tapi malih ibu isi mie besok ini karena ngenten biasa menghadapi orang banyak berhadapan karena ragu dinilai puniki niko temawinan ini ibu-ibu ampun dagingan proloh sekali nika
Pastiko niki suara sampun keluar Bu. Nggih. Suara niko sampun keluar. Akhirnya kan agak plong. Niki dada niki dikenah puniki gigi sampun nutup. Dan nggih, jika sebaiknya diisi. Jika pupuh napi Bu. Jika masa pupuh pucung. Ini Bu nganggen misalnya jadi angeran atau gini jadi angeran. Rihita karana srana pemah ayu jaga drasa luwe patut kesung kemin parahyangan pelemahan miwah pawongan atur suksma majeng ida dane sami ngiring raja kang angin iti pengancan pangupadi raja Bali budaya luhur. Wah, udah senorang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sapunapi ibu-ibu sareng sami gatrane beceng nggih. Cek sayuwati angop dikiangan tenan. Karo ibu-ibu sampun jegek-jegek maka sami meias minap sampun sayago jadi nyarangan lomba mo satu nggih. Kaler para dewan juri minap sampun sayago jadi nureksanin titiang mo satu. Ringgalah maka dimangkin yen sampun sayuwati sayago mirangan titiang mo satu becikan linggih. Sane mangkin titiang jadi ngadokang satu sane memurde men sugih tegen men tiwas ada ketuturan satu di desa anu anak loh madan yo men sugih taler anak loh ane madan men tiwas. Yen cerita yang buat iya parisolah nyone memen sugih ipun saja sugih dan kirang ado berano sate wale imen sugih solah nyane culik drengi tegen anak ane pusing lah sate wale metungkas pisan yen parisolah ipun imen tiwas sayuwati pun tiwas pesan kadirasa omahipun merap langit yen indek parisolah imen tiwas saja sadudarmu tusing taen drengi tegen anak lenan buene iya imen tiwas tusing taen papegatan ngasti tibakti ringido sang Hyang Widiwasa ya diastut keuripanipun ne sajo pesan tuno ardo berana inggih gelisang cerita sane mangkin men tiwas puniki bangun kone semongan lakar kepaon nyakan tapi walau imen tiwas tu sing yang lah api itu yang makangan teken kedewekan ni kene sajo irago dadi anak latur irago bakal nyakan dogen subo api itu sing lah apa buin bas apa buin lakar jukut apa buin lakar pe ini sajo anak dadi anak latur kemudian dibakat seselang wirehane jani ragem lah madan pisaga tuyo emen sugih jani isengan jani yo lakarale iyo iden tulung idehan aku kacerijo ane jani mejalan kon iyo men tiwas ke umah men sugih ngantep di umah men sugih kau kon iyo men tiwas kene muni
Om Swastiastu Mok Men Sugih. Kadang itu mas kadang gedenya. Om Swastiastu Mok Men Sugih. Kaki pangkelupang pat kok ya tiwas kau. Imen sugih pusing kok ni masalah. Buen yo mau kau kan. Mok men sugih. Sakit gede jelmo totonan semangan sebo kau. Jelmo li tidak ya main ngugul icang ulas dogen. Itu memen sugih. Mau saut nyautin mungkin memen tiwas. Nenen malu nyen kaden jelmo totonan semang-semangan subuh mai ke rumah icange apa ya alih totonan. Itu ya buen ni men sugih mosau. Ye nyai memen tiwas. Man apa le nyai mai? Anak nyai mudian semangan pisan kepisaga alih icang. Nawak mo men sugih. Tiang main kain anak bukombo wireh tiang kenyakan mo tiang sengelapi mo tulungin je tiang bang tiang ide api mo nah gitu sebuah nyai sajan nyai jelmo mulut tiwas kadi raso api ni zaman janin nong nyai ide icang duodan men sugih nih semangan nyelak encuk res kukar nyelak encuk dispenser buat pesu ya hangat kene sebuah nyai saja semututan zaman dan malu iya nyai kelmain lagi ide api ngajak wake sakit walau ada pun ide hicang teken nyai mentiwas nyai ngalihin hicang kudu iya nyainya ngalihin hicang kudu bincap api bahas ke bahan hicang nyainya doang cerong itu kok pesaut memen sugih matbat dia memen tiwas ngelesang cerita nyak kok dia men tiwas ngisinin pengidih yone memen sugih kene kok nah mo men sugih iya ning keto pengidih mo keteken tiang jagi laksanin di tiang mo meriki namo riki negak di samping tiang alih hangoman kutu gede sang carito kanti kok nih kedengi main tiwas ngalihin kutun nyane men sugih di subhan sebut dia ngalihin kutu laut di men tiwas bangun teken men sugih api muah bas duang cerocok pih cek egar demen kenah nih yo men tiwas laut ngengalan kone men tiwas jani mulai di subhan ke jumahnya ne bahasen tu lantas kejakan sawireh imemen sugih jelmo mulut culik buin kone yo jani mesik-sikan jumahnya ne man kone yo kutu buin abesik oi ketek basang ne memen sugih tu ngerimik dikenah ne nas keleng nyai memen tiwas pocol waki ngomong nyai api ajak bas duang ceroncong nene bena besik nukutun waki dikenas waki ini jani lakat kage waki bahas totonan ajar itu ngalahang kone yo men sugih ke rumah men tiwasi di subhan nganteng di rumah men tiwasi di tu lantas yo gelur kene kone pekautannya nih men tiwas mai je nyai malu mentiwas iya dadi nyai bongol pesan mentiwas gitu pokaukan ya men sugih masau lah kasih mentiwas iya mo men sugih kemudian dadi mau mai mo ada apa buin mo tiwas nene dengengan matanya ini ibu sani cangoren ngalihan kutu di tengah si cange bueni caman kutu bena ukut sajan nyai mula sembisa bekai tenak bas api ali deh nyai busan mai apa angon pesilihin masaut lantas mentiwa ampura mo
bahasane bang mbok busanen to supo jakan tiang mbok ya diastun bomojakan cutat jani tagih jane ngengalah kuni yo men sugih kepaon men tiwas laut kayang kukusane kayang dangdangne plaibangno tekene ime men sugih ngantek kesangane duang pesel abane mulih teken men sugih itu puin men tiwas makangan teken dewek nyane kene kone pesesal kemudian ya rago kene nepukan hidup buko jani nah paling menah ben wani semengan gelewek lakar luas kemo ke alase ngalisang teken paku apa ngado anggon muporin keuripan ngajak pianake apang sido irago nyaka gelisang carita subuh kone semengan mejalan kone yo imen tiwas ke alase ngantep di alase ditu iya buin makangan tur maseselan ring dewek ipun kene kone pekerengkeng nyane ngoda kene hidup tiang ratu sesunan tiang suecanin titiang ratu mandel sido mino kadit titiang lanturang kau ripa ngajak pianak titiang mandeledang palungoi ratu mapa ijo kemerta ring dewek titiang gitu kok pesambat yuni tiwas Tuhan posangkan di sesubane men tiwas suwut nunasido tekeni dosang yang widi saget teko sang kidang kerasa krosok kene kone munyin tidak nyen entu kerasa krosok anak ngudiang nyai ditumas seselan buin nengeling mesaut kok ditiwas ampura jeruk idang titiang puniki memen tiwas jeruk titiang rauh meriki ke alase ngerereh puniko paku teken sa apang rado adep titiang kepeken gitu pesaut iyo memen tiwas laut sang kidang buin kone ngomong kene nah tiwas pusing nyanang nyai mau kangen maseselan yen nyai nyen mulo nyenakan lunas pas wecan ijo betaro ane jani ingetang ne seluk jit nirane dituni ro lakang ngemang nyai pabang ngemang upah yen nyinyak jeluk jait nirane itu pesawat jeruk kita ampura titiang jeruk kita nentan purun titiang jeruk kita anak mudiangnya itu senya jak seluk jit nirane iya nyai nyeluk jak bejak man nyai upah jadi itu sahaso mentiwas jak kidang mango matane jak seluk kena jit kidangnya saget marok kedang ngejet alimane jak bak kone misi selako emas perak wih lego cak jaman kone yo mentiwas di subani yoman mas perak teken selako mokiri yo ngaturan suksemo teken jero kidang saget kidang pun kesampur ilang gelisang carita jani kone mentiwas jek subelego kenahne jani suwud dirago madan jani mentiwas irago subo kesuecane oleh hidup betaro mana nih madan emas perak muas lako ditukuk iyo lantas ko pandai ngajak pianak nih ngai bungkung ngai gelang ngai kalung miwa sarwo mule jani memen tiwas subo pusing buin dari anak tiwas
kacerita manis semangane memen tiwas luas kok yo kepekan dur kacunduk teken ni memen sugih ditu buin men sugih makau kan teken men tiwas kene kone munine tiwas dicok nyai mas-masan liu gitu pastinya ngadok ngeragowo yang sekedar pastinya yang memaling saut lantas men tiwas ampuromo men sugih nak kene untuk mo ibi tiang alih sangko alase ngajak paku ditudit yang nasi coreng itu betara jek sangket rawuh sang kidang mo jek oleh tiang nyeluk jek kidange mo jek itu marah seluk tiang jek kidange ratu bak sajan mo liman tiange misi mas selako perak ini terjadi di tiang apa di tiang kepande nggak ini tiang cara jani mo menkengken jek tiang mo dan pesaut ipun men tiwas wih cek berarti yo men sugih iri yo men sugih nak dasar jelemo mulut culik oh kedo men tiwas oh jadi kedo jadi cakali ngali mulai cangkel kalase ngali sang ajak paku cek ngalang yo jadi men sugih mau keken lakar ngali sang kalase mau baju breng-breng turin ngabosok kasih gede-gede tetelu wireh kal jager man mas lako kelawan perak gelesang cerita jani memen sugih subuh kone ke tengah alase ngalisang kelawan paku ditui yo nyaru-nyaru dadi anak tiwas kene kone munyine ratu betara titiang puniki jatmo pengumbangan jatmo kelaran suwecanin titiang ratu itu ya memen sugih mapi-mapi dadi anak tiwas gelesang carita rawuh kone jero kidang dur ngomong kene nyentuk rasa kroso mesaut lantas men sugih tiang jero kidang wih jek kenal dikenal men sugih asane kelman mas lumpukan tiang men tiwas jero kidang sampun saking kalih rahino titiang nenten ngajeng jero kidang yang meriki ngerah paku kelawan sang jero kidang oh dong gitu nyai mai ngalih paku kelawan sang dong gitu inge jero kidang jekonen kone urina nyeluk jek kidang sedak kidang punika lenden jek seluk ke jek kidang teken men sugih ditu lantas kidang ngijaman jetne jepet limane men sugih ditu laut men sugih ko eret ko duwi-duwine kebet-bete turin klepang driko di pangkunge kacerita mangkin men sugih ado di tengah pangkunge tusing hidangan meneh ngrepe kone iyo awane babak belut bangkiane sakit turin megang kone iyo mulih disubane ngantep jumahnya men sugih ditu lantas men sugih gelem tur ngemasin mati ini ide dane sareng sami yen cutetan titiang inggian cerita utawi satuane puniki keping siki wenten pitekenipun ide dane sareng sami sampunan pisan nulat parilaksananipun di memen sugih napi awenan sapunika duaningipun maparisolak iri dengki culik teken anakane sing lanang keping kalih iraga manumadi mai kemerjo padut niki saling tulung pitulung tresno asih teken nyamu sane misaratan kapitulungi sane keping 3 wenten ring kecaping sastra kebaos gumawe sukaning wong let ide dane sareng sami mangdes kate ngawe ledang pokayun ide dane sareng sami badung mangupura ngabas bet kepetang kirang langkung di tiang lungsur pangampura duaning tambet di tiang kelitang untaden di tiang antuk paramo santi om santi 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 om. Oke.
Kalau ibu-ibu lain malah perannya. Nonton drama Satwa Pak, nonton sinetron itu lain. Kau enten yang wau memen tiwas jadi mau gendeng dah tuh. Apa saja manumadi Ratu Betara. Jangan siksin. Ledang singgih Betara suwecanin di tiang ratu. Sampai yang mau Satwa saya nggak diresek bapak hidung itu. Dados Bu, Freelance. dados tapi ada bayaran. Yang Kan les kan tahu. rencananya pembinaan dan mau gitu, mudah-mudahan ibu-ibu niki dengan adanya tiang pengijian tuntunan sekali pun niki ada astun enten masako mantan benjangan kumpul nika latihan modal mau gitu. Niki terutama ibu-ibu yang muda-muda niki pindah ke generasi penerus. Kok akeh Bu enten Bu. Yang sekali yang prolo ditiangi juga bungong madasar ban pongajuari isang milu menyatuayang ring rahinane mangkin satuan empat tekenang se banjuarine nekeng hati nika ginanti tapel tuge sarang sari munyin runo manis malulu sudah dene baik makili